Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari bata bani panorang sogot nyarion pasada hita ukurta martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami na marhabang senogori atas. Nai tandahan nami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluahkan nami. Terima kasih puji-pujian isombakon uhur nami hubamu bani panorang sogoton. Nadok manramotkon daging pakonton binami, sonai age nadok masarihon hanami ari lupus ari. Mambayan bani panorang sogoton, buhay hanami puho ibagas malas nyuhur, marhasoman hidup nyuhurmu. Asi marhite hatamu, torani hampro apa pikiran nami, ase bani horja nami sa ganjang nyarion tetap hanami maronjolan bani hatamu ini ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam repakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siam marianan bani panorang sogot nyarion nabu isi sehanami marhiteho di channel YouTube on Rigapan sigano paribata bani panorang sogot nyarion Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022 aima tersurat bani 2 Korin 5 ayat 10 walu nama katahon sonon haganu panai humbani nai batado ai ia do padiarhon hita bani marhite Kristus anjaha ibere do ban nami jabatan pardiaran ini. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus malas do uhurta anggo bani sada-sada horja atap itongah ni huta itongah-tongah ni masyarakat atap pe ipamarentahan sonai age ibagas kuria malas do uhurta manjalohon sada horja na ia pehon hubata terlebih ma anggo horja neondoskon hubata ai boy ihorjahon hita janah dumu hubani kemampuan na adong bata totu malas ni hurta ai sedo halani adong horjata tapi halani iha porsayai hita makorjahon horja ai maase Bapak inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus usi sonai do homani age perguluhanta selaku halak na porsaya. Songon na sinobut ni Apostel Paulus bani 2 Korin 5 ayat 10 waluon. Ahana adong ibagas perguluhan ni termasuk doai age pangidangyon ni rosi haganup na adong bani dirini haganupan ai marharohan humbani nai bata. Artini ai maningondo ipertanggung jawabkon jana ihamalaskon uhur ni Apostel Paulus do si bere-bere ni nebata na adong ibagas dirini maningon pataridah konon ni do habayuon ni hurni maningon pataridah konon ni do perubahan na terjadi ibagas dirini bahasa sitong-sitong ia langbe si Saulus tapi Paulus apostel ni naibata. Nah, ijon mabapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani haganupan si bere-bere ni nebata ai porsaya do apostel Paulus. Bahasa na do maparlobe do nebata mambahen pardiaran hubani marhitehon ni Tuhan Yesus Kristus. Pardiate kita. Saulus aima salak pamunuh. Saulus aima halak na magigi tumang mangida halak na porsaya hubani Tuhan Yesus. Tapi marhitehon ni parmate ni Tuhan Yesus lang ihira ne bata masa lalu ni si Saulus lang ongga ietong ne bata so nahadusani na dop salpuin tapi marhitehon ni pardiaran na dop ihorjahon Tuhan Yesus bani hayu parsilang gabe mardame do Paulus pakon naibata marhitehon ni pakopkopon ni Tuhan Yesus Kristus. Artinya ai
Boy mardiar Paulus pakon nebata aima horja ni nebata sendiri, inisiatif ni nebata sendiri, marhitehon ni Tuhan Yesus Kristus namate bani hayu pasilang. Ase porini ahape naboy ihorjahon Paulus marhitehon pangidangyon ni haganupan ay halani nadok parlobe ia mardear pakon nebata marhitehon ni Tuhan Yesus Kristus. Halani ay hataridahan ni nadok mardear ia pakon nebata maningondo ipataridah kon homani ibagas pandiluon ni sangga na ipaondos nebata jabatan pardiaran hubani maningon sirsir do humani ia mandalan kon ay domu hubani ondos-ondos ni nebata hubani. Tongon bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sedo horja na urah laho mambahen mardear halak pardosa pakon naibata. Masih sonai bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo adong dua halak na martinggil ase mardear na dua pihak on totu maningon adong do na manongahi jana ise na manongahi halak na martinggil on maningon siap do iya maningon sirsir do iya manjalo risiko humbani na dua pihak on. Nah bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus jabatan on ma na domma ipaondos nebata hubani Paulus selaku apostel. Dopko si mardear ia pakon nebata maningon do sirsir homani hia laho manaksihon hata ni nebata laho manaksihon pasal Kristus sirsir mardilo-dilo hubani halak si pardosa asera mardear pakon nebata ase sirsir ipadear ibagas hatani nebata. Na totu aha perisiko na idopakon apostel Paulus humbani pangidangyon ni maningon totap do ia mancolong politik ondos-ondos ni nebata gabe sahalak apostel na totap jongjong selaku apostel na sirsir memboban pardiaran bani colma pardosa hubani nebata. Artini ay bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sonai do humani agi kehadiranta selaku halap na porsaya ibagas pargoluhan ta si gano pari. Sedo ase sukses kita, sedo ase baya kita, sedo ase ijalo hita pasu-pasu ni nebata, ase irikon hita Kristus. Tapi ase gabe duta ni Kristus do hita i dunia on. Ase rahalak pardosa mardear pakon nebata. Totu marhitihon ni ay maningon sirsir do hita totap. Laho mangambilan kon ambilan pardiaran in. Ase haganupan halak na mardosa lambin mananda idop ni hurni Kristus. Janahra ipauliuli, janahra ipadear, janahra mardear pakon Kristus. Ase lambin roh bueni halak na mardear pakon nebata jana namanjalo haguluhan sisa dokahani. Ase tantangan tanah borat bani panorang on sedo hapeni halani iparjabulun dosa hita. Tapi tantangan ta sonari aima sidopak kononta aima buai halak na apatis, buai halak na langpor saya, buai halak na merduan uhur laho mangirikon Tuhan Yesus. Ijon ma itantang hata ni nebata, itantang Kristus kita selaku nadop manjalo jabatan pardiaran ase maningon tetap tuguh kita manjalohon rosi mandalankon jabatan pardiaran in ase halak na apatis, ase halak na langpor saya, ase halak na bumbang uhur ni mangirikon Kristus. Jadi roh tuguh ni ia ay maase guluh tado nabuy pataridah kon ay
sanggah totap kita manggulu ibagas hidup ni hurni Kristus ijay mahalak buy mangida Kristus marhorja ibagas derita sonay age ibagas hadirion ni hasoman nadop manjalo hatani naibata. Amen martonggo mahita. Ajari hamhanami Bapa. Ase marhitehon ni jabatan pardiaran. Nadop ijalo hanami humbamu. Ihaguluhkon hanami mahuma iniin. Jana sirsir hanami. Mangambilan kon hatamu na mapasingin. Ase labin roh bueni. Halak na marduan uhur. Halak na bimbang uhur ni. Jana halak na apatis. Lambin mangidah tongon. Sonin ma jenges ni pandiloonmu. Hubani hagadup halak. Halani ay. Sirsir mahanami parlobe. Mardear pakonham. Ase ihaguluh kon hanami homa. Pardiaran. Nadup ihorjaon ham. Laho makkop-kop hanami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalam manami rapakon tonggo namion. Amen. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persora ni tondoy na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras pabat taganupan. Bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hata ni nebata. Pasingat kon hita ba ni panorang suguton. Serama hita. Mardear pakon naibata. Halanyay, ahabe parsolanmu, ahabe parutulunmu, parlobe sahali, maningon sirsir doham, manjalo hata ni naibata, jana sirsir, ipature-ture, ipauli-uli, ibagas hata ni naibata, ase tarbahin hita, pasangapkon naibata. Shalom!